بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. تماشاوان هیجا شباب بخیر. نرین راست دست پیکر لستودیوی میوانی ما لکولیناش و نویسکار نورالدین قوسری هم خیراتن. سلامت. خیر خدا به خدا جوارازی به و شانه مسر خیری ان شاء الله. خدا جوارازی به. و سرس خایپ دجی لکولیناش سیفتین آغرمان میوانی میج نسیبینه ما مستهم خیراتن سرچوارات. خدا جوارازی به ایوارا بخیر. سر خیری به انشالله. خدا جوارازی به. تماشاوان هیجا قتل عام و کمکجی الهمبر ملت فلسطین ملت غزه دومه هر روش هجمارا شهیدا زیده دبه جدو حتی ایرو به صدا انسان جاره کدن هاتن قتل کرن لعالیه کی مثلا غزه لعالیه دن لبنان هی دناف اسرائیل و لبنان ده آگربستیه کی براستی تأسیس بوبو لبله ایشواچو دیسا رژماسیونیست ایریشی لبنان کر ولوی در کمکجی که دنجی پیکانی مثلا غزه و لبنان به هفدو به جبرکو گریدایی امی سر به مجاری بسکنن دور امی مسئله نافخویی مسئله ترکیه امی سری خبر بدن مثلا قانون اساسی هر وها خباتین لسر قانون اساسی دماکو بیت خبردان لازمه که مسئله کردجی به خبردان لورا هیله کی جلوی رنگی دنیره قانون اساسی که به تأسیس کردن که به چکرن و تیده کیجان امبیجن حکومت فی همولاتی ترکیه بین تخنه بن امبیجن اولهیه و جبو که تمام همولاتی ناف سینور ترکیه ده دجین خو عايده في دولتي في عردو آخر في مؤسسة ببينن لازمه خطه كشوا لي بي خيز كرن سر في مجاري امي خبر بدن لبالي دبن سيا لايسيزمي و كماليزمي ده دماكو قانونك اساسي ما قانونك بي شكرن وشاخي وي بيشروش بكيجان برسكريكان حمله به و بيشامت چه مسئله درکردن امیویجی خبر بدن. لهی لکادن تماشاوان هیجا وقت بواجهه که نو دخوازه دست به که دولت یا جی حکومت جبو مسئله کرد لبلی تم اموی دبیجن مسئله کرد مسئله حکومت فین کردان و مسئله پکیکیج هفدو جدای لی هن کسان دخوازن وان هر دو مسئله به هفدو به گری بدن امی سر به مسئله جی خبر بدن دورا جی مثلا سرباتمانی به بیانات کی بداخوانی کی دیسا هات روجه و او فکریات اجالان بگره حتی دمی حتی او پارتی وانو سازی وانی کدنا خود هاتن تأسیس کرن تمو دایم لهمبر مالباتی لهمبر عائله سیاست که قریج دمشینن ام سروی مسئله جد خوازن خبر بدن گر که وقتی ما بمینه داوی جی ام دخوازن لسر مثلا سه شخصیت ازبکستانی لترکیه هاتنه در دست کرن هاتنه گرتن و وان تسلیمی امارات کرن به چه سببی ام بیجن یکی سیونیست کشت بون لوی در به سببی هاتن تسلیم کرن سر به مسئله جی امی خبر بدن استودیوی که نورالدین ام بو دست بکن لغازه بمب باران و ایریش دومن براستی اجبرکو مثلا سوری جی درکت و لبنان جی وک آسایی کی هات تأسیس کردن پشرا دیسا ایریش رژماسیونیست بردوام دکن لبله دیسا مبری خدا غازه لغازه دنیرن او قطعی عام و ایرشکریا لوی در تجار ناقده یعنی مسئله اکدن در کت دنیا بری خدا ویالی یا جن بیجن ل اوکراین روسیا مسئله هی لسوریه هی لفلاندری هی جوان در را چاره سری تیدیتن با آوایی کی تی خبردان لبری مسئله غزه لوی در وک مسئله که سیوید مینه اون استرویچ بیشن بله بناوی خدای الرحمن الرحیم براستی غزه بوی شخای یتیم امتی بو ایدی بری متن ادگوت یعنی خودی شعور خودی وجدان خودی فراست دیندارا اونا دگوت های خلقا جوینات نبوش خو جه فهم جنت کن بگوی چاو یعنی غزه یتیمه چاو فلسطین یتیمه ایرو غزه بوی فلسطینی چی
بو يتيمي فلسطين ويتيمي دنيا قشي لإيرو إيدي دنيا قش تبع عالما إسلامي جي وعالما خاش برستاجي تبع إنسان قش بنا راحتي قبول كن بغازة دي چه آسي دي دي چه حالي دي حقيقة جي يتيم جي يتيم تر يتيم براستي جيران رحمه لوان دكن هجر خديون رحمه لوان نكن جي كي دو ادرار هر بي بحث گناهی خبیتینه حیفا خبیتینه چه آریکاری و اسناج دستی پی تیدکه بکی مانی هگر بی خودی جی بن بی خودی بین دیتن جی که بی باو بی دی بی دیتن جی که برچی نامینن لسکاکا نامینن گلو ظلم لسر و نای باراندن هر کس ولو أقربائي وان واسية وان ولي وان ولو جيكي جيران ومحلذية وان أفانا قشتك بتشعفو ودستي مرحمتي شفقتي لوان دنرن بيفي هاويني إيرو أف تعريفها نقو أمج غازر بكن ونماليتي يعني جيتيمتي هين خرابترن عادتها بونه يعني بونه دجمني هريكيم يعني أسير بونه أسيري تبع إنسانيتي خصوصا هر چقيسي خلق دنيا وخلق عالم إسلامي جكي دخوازن آريكاري كي بوان ربكن ليجبونا جو إيرو سينور هنه إيرو نوك دوه ونوك 10 سال بري و 5 سال بري 7 سال بري نوك مثلا أفغانستان و روسيا و أمريكا كتي نوك مثلا جين دنيبو چچنستاني إيرو سينور كتن الدنيا تنكار هر آريكاري كي تنكار هر قدح كاف بكينوان تنكار تشتكي بكي سينور زحمات نگرتن جبر به که حال و روش کتی دسته کار بدستا خودی دولتا خودی حکومتا او ناجی که اخانتی بخلق فلسطین ردکن جوه تعریفی پیوه جه خاینتی کلمت خاینتی پیوه تو تعریف ایدی لوینا هانی نای در روش کوره دیم يعني جيرانيوان تعريف نجبو دولتين غربي ياجي نجبو دولتين خاش پرست امپرياليستني بشبه بيقوم اونا شخد دورن و خاش پرستن جبرگو نيتاوان جو مسلمان جحوري رابن جكو كده تنببن جبينار دخبدن هري كفرين يعني خلقي وان دي سجنا وكوان تفكر لكن بتشعبي مسألة ظلم ونظلمي كي ظلمي لكي كي حقلي كي خدي حق خدي معفو كي خدي حقسز على مسألة دينار خلقي وان لأف تبي ستم وقوتني ما قش كار بدستي عالم إسلامين خصوصا بيشي كار بدستي قو جيران فلسطين أوانا إخانة تقلك مزن ب عرضة مقدسة فلسطين جردكن بخلقي فلسطين جردكن خصوصا بغازة ردكن تيجو هي مره قالك مال بري مديا جواكي جيكي وسائر دنيا جيكي تيجو هي هركسي ايدي هركس زانكو قالك دولة تي عربا جو عشيرن او كرنا دولة و لسر بحرا بترول يرونشتنو و بخرطومي قالك يمزن خسنه ودشين أمريكا وأوروبا ووك خوينا مسلمان بخون بترولها عم بدخن بوينا $1 جوان ردرجنتين أوجكي بالسفاحة أخوة والإسراف أخوة والنباشي وفحوشيات تبي خرج لكن حتى دا عليه إسلامي ومسلمان أدرجبوناكو مسلمان شيار نبن مسلمان بوان ردي نكن وان شرمزار نكن دا عليه وان درجبوناكو هنا دخور هرن بتشكلكي ريخستنا أرجوتا شيء لكن وان $1 بوان خرج لكن جهيلة كيفيج كيش بونا جو هند بيهتر تخورهن خرج لكن جهيلة كيفيج بونا جو مسلمان الشياري وكي فلسطين وكي وسائر وكي إخوان المسلمين مصر ووسائر تبع عالم إسلامي قلنا عربا وسائر دهن جبونا جو فانا جكي بين قرتن بين إمهاكرن بين معوكرن جكي $1,000,000 جبانا جكي خرج لكن فيها هاني أنجح بكلمة إخانتي بتعريف كرن باش خلنا تعريف كرن براسي خدية غازة وخدية مسلمانات غازة ده جو خدای تعالی به کسک تنی و کسک نمایی هر کسی او دفش و دف جوان بردای امش کار به دست آرد بیجن دولت و حکومت آرد بیجن گشا دف جوان بردای هر کس لسر
معفو منفعت دولت آخر قوي چاواج زرارة سيونيستا و زرارة سيونيسي فله و يهودية محافظة بكن على سرفينا هانم دخبتون جيك دكن لنزان كي حتى نقو آريكاريك راست و عادل بخلق فلسطين بخلق غزة رنكن برخدانا و ادراهانه بچك و سلاح و مال و پره نکن روش و لوان جی وگر روش سبهی و بی سر سریوان اف بمبا و کیمیا ساله گو داویجن سر خلق غزة و بین سروان جی که لورا افیا وجدان انسان شخو تحمل ناکه غیرت الله هیچ تحمل ناکه محقق و اف روش وگرم بزیورن بین سروان کار بدسوان خودی دولتا گو خودی آرتش و اردو و تانک و توپ و چیکانو و دویجن ام خودی عالم اسلامی نه ام سرکی عالم اسلامی نه پیشکشی و ام جمع پی ماکی هی و حساب جوانا به پرسین لفی دنیای جل و آخرتی خود تعالی حق غازش کسی کی رناهیله حق مسلمانش کسی کی رناهیل چونکه پیامبر گفتی مسلمان برای هفدونه وی تسلیمی خائنا ناکه وی تسلیمی دشمنا ناکه وی تنی ناهله بری خانت ناکه وانا گش ایرو بغازر مسلمان غازر تنکرن معلومه که سیف الدین ام ایرو هاتنا است که وها براستی مگلک جارا به مهاجی مگلک جارا ایدی هات وها گو ام هاتنا است که وها سویه که وها ایدی تحمل نما ام بیجن ایدی ندورا خبردانی ایدی ت خبردانو ام بیجن پیوت تأثیر ناکن بوی رنگی مگلک جارا خبردا ایرو جعالی خوارنه و جعالی درمان و احتیاج طبی و جی ایدی خلق غزه تنگاسیه که پر مزندانه شخواه شرط زوستانی دجی دو کوناد الهنک جیا بلکی در دوریوان جی وکری بوی شکلی حیاتا خواه به آوه کی زحمت دومینن و کو بمباران نیکرم سروانده جوی حالی رج بلکی شکر دکن لعالیه دن اف گلمشه در دوره ما و ام بیجن مثلا اوکراینا يعني إيرو أم هاتنا أستك وهاكم مثلا غازة إيدي ناي خبردان يعني قابك بشتي أوي شيء يعني وريك شوا جوي مثلا را بيديتن يا جريك شوا لازمه. نعم. أول أزفنا بيجم أب إيرو دروجن چند قتلعامه گو قدر 100 انسانی شهید بوده چی بوده درو کردن در هجوم کردن خدای تعالی رحمه خلاف خدای تعالی مجی که جوه ظلمه گلواته کردن مجی مسئول نکرد مالسف یعنی اب ولوته فهمه وکا گو کرم کری اب چند مسئله گو لدر و دوره فلسطين دبن ونار هرما مسلمان او غير مسلمان قلتين دبن وكا مسألة اوكرانيا وكا مسألة سوري وكا مسألة اغربستا جو لبنان الشبيا مدد فامي جو ايرو فلسطين خاصة خلقي غزة وکا انسان کی گم خانیوی تالان به بشوته بما از چند پرتالاجه خلاص نکن مالسف سروک و رزانه گو ایرو مسلمان ادارت کن هاتنا حالا کی ولو گود بیجن ام ویسیونیستا گو حد و حدود ناس ناکه و تروریست سیونیست بما ام چش دستی وانا که خلاص کن يعني إذا وقت نبوي جدستي وانا جدوي وانا كي هو تعبيرات تهديدا تعبيرات جو رجماسيونيست بطرسين كلمة نقوله جدوي وهو درب كوي إيدي هاتيا هيفي ورجعي يعني قرالة أردنت بهم هيفي دكن جو أب عتشكش لفلسطين تشيبه إيدي هنك بجن دم هيفي دكن جو أب حجوم بسکنن یعنی مایل سر هیدیا افجی ماده فهمه گو بلکی جی هنه که جوا سروک و ریزانه سر مسلمان اجبو خاطره گو
مقام خو محافظه بکن و دپیش تجی که یعنی جهه خو سالم بکن لهمبر و دجمنه هر چه دکن هنه کاجه فلسطین اشتعاله خو درخستیه يعني او براتيا فلسطيني او براتيا اسلامي حتى او قرالو ملكيغو دركات الهمبر ملتي خو دغومي حالو غزه فلسطيني خلاص كان السروينا ملاتي خو خابان ملتي خو اگر سيچمك بانا يعني هالبجارتنك بانا جبو چند راب بستينن يعني فلسطين شامي كرن مظلوميتا فلسطيني آنین زمان لبله ایرو فلسطین یعنی کتیه حاله کی ولو ایده اف کسی گو ولو وکا کویر رباط گود خواندن ایرو مالسه یعنی وکا قازا نکن بکن چیر یعنی فلسطین ولو ته فهمه شخو سیونیست بین هاجی ما دبه اکرانه هذا ما بحث کرد غاية هدف سيونيستا جو عرض غزة بإنسان بهلن لولا أو ديواري جو مصري بيجايا أو ديواري جو أردني بيجايا سنري أردني أن زيادة إيجو بغزة بفلسطين سنري دوا مصرية و دولتا جو أو سينور إيلو بيجانا وجبر بيجان ليجي تشتكي غريبة عسكرية خوشي كي خصنا بر جو خاطري جو او خلقي برشي او خلقي مظلوم بسر وادا نوي يعني نجوا محافظه بكن جبر جو بسر وادا نوي لولا جو هنك انسان جنازه لواسي نور دخن تخوازن هرم جزك ناج عائله خراج مالباتا خراج بين واجد كوجن واجد شهيد دكن يعني ملتكي بول قاسم مظلوم وجو تعبيرا كردي جو تبير بجوك بليزي يعني لفيرخي سيونيستا تيروريست لدخل رخيدي خاين پیش دگرن نهل خوبه عالی نهل گوبش دربا و ناجی بفلته اوجی نفسا سیونیست تروریست عسكري واجد كوجي نهل نقو حيفا كوجي لين أما مسألة فرين هال مصري معلومة ويا. بله. لو خاطر لو إيرو يعني إمكان بنا راح تطلع بيش عرضا فلسطيني إيرو سيونيست شقاسي جخورة بهلن چقاسی پاکش بکن به خانی جوار مثلا جهگو پیشی جحوله را دکن دقت بکن یعنی الگل بالا و بین جامينا مكتب خانينا حتى جهگو دولت تمثيل دکن بنايگو دولتا حکومتا غزه تمثيل دکن او سريدا جحوله را کرن بمباران کرن دوپایوشی که لبنان لبرلشويش ملتلر عسكري خصنش بو جوي دراكن يعني لسر وي عرضه تشتكي جو حق وحقوقي اهل غزه تمثيل بكي لسر بيا ناخوازن ببينش حولي راد كن بله طيب انرجي انساني جو خل مثلا دوا چادرا دا ايرو دوا چادرا دا او انسان جسرمات كان من چادرا فقط سيونيست وكا جو حنكي خو بوا ومسلمانه تبجد كي واتشادرات شوطن دبي اگر اشترى لازم اشتا اگر وقتی اینگ خانیه دبي دردا اشتا ستار لازم هاش ستارات تنا خانیوی خرات که ایرو ممارسه غزه راست که يعني غزه جتبلو انسان و حيوان و نباتها پاکش دکه بله حتی بداری فیکی شغلات که بله يعني اصاجه نبو ببارانه ایرو يعني مالسا ام زميزين يعني ببرشيبون جبرشيبونا انسان شهيد دبن انسان جو بريندار ناهل رحد بن يعني طبي معزمه طبي ناهل جو بكن وانا كي يعني انسان صايج بمبانا كوجن بآويتيت كوجن ببرشيبون كوجن بله ما مستمالا و آبا حد حدود جيران نمايا بله ام غزه مالسف هنا كاجيش برجع خو در خستيا بله ام در باسی لبنان ببن لورا ام تم دایم مویدگو و سیاست مدار خودی عاقلو و سروی مجارک و فکری خود بیجنجی رژیم سیونیست جهاز و قوات فهمت که يعني قوا كل هم بروي هيزكي هبه و
دکاربتێک ببێ وێ چاخێ وێ گاوی پاشوە بکشینە یاننا ون هێزێکی نەدم بەرێ وێ بەرفرە بکە بگازیکردنێ ئەمبێژن bi hinek şermezarkirin ya jî wekî ku kek Seyfeddîn got bi hêviya wekku hin qiral û sultanên ku li ser alema İslamê wek xençerê hatine danîn divên em daxwaza me ew e ku İsraîl bisekine yanî xwe dispêrin wijdanê wan belkî rokî werin wijdanê û ji vî karî vegerin lêbelê tiştekî wisa tune di Lübnanê de me dît Hizbullah çi gavê ku derbê dijwar lê xist li rejima Siyonîst xist wê çaxê mecbûr ma agirbestiyekê qerar lê da lêbelê dîsa ji xwe re nasekine dîsa jî wiha zexta dabêje hêdî hêdî wa bi hêdî hêdî Trump jî ku were û siyaseta xwe jî ber bi aliyê rejima Siyonîst dîsa baş o ihtimal e ku careke din dest bi vê şerî bike agirbestiya Lübnanê hûn çawa dixwînin û wê çi tesîr li mesela Gaza jî bike Belê bi rastî îro beyanata wezîrekî İsraîlê teror hebû di vê warê li ser vê agirbestiya Lübnanê divê me bixwe nedixwast ku em agirbest bikin me dixwast ku em hetanî dawî wek Gaza pê diherin lê Amerîka namriya çeka xwe xist enyame em bi zorê sekinandin vêna bêguman nerast e bêşüphe nerast Amerîka îro kûçikek ji kûçikê Siyonîstayî dibin emr û destê Siyonîsta de yî ji bona got hilbijartina Amerîka yek ji wan bê ser ji xwe du partî tenê li werxistinê her du partî jî dibin emr û hîmaya Siyonîstê Amerîka de yî her du partî jî ji bona got arîkarî û terefgiriya Siyonîstê Amerîka bistînin Siyonîstê İsraîl tevî îmkanê xwe li ber wan raxistibûn didan wan û hîn jî didin wan ji roja ewil wexta got Amerîka bixwesta vê herbahanê bisekiniya wexta bixwesta got têkîldarî wê nebaya çek û sîlah nedaye ev herb hev qeysî li Gazê jî dirêj nedidomî û çelpkê wê nedike aşin Lübnanê êrişî Lübnanê jî hiç şey nedibûn wê di meha ewil di du meha de gelek quwetayê hebe wê sê meha de bisekiniya lewra piştî sê meha tevê çek û sîlahê got tên teqandin ew bomba û agir giş ji Amerîka ji Almanya ji İngiltere ji Fransa tê demekî heger hiv qeysî ciddî bana rast bana namliya çeka têxa eniya Netanyahu û wezîrê wî wê di mehê ewil de ev agirêhanê bisekiniya biderin çend heb esîrê got di destê Hemasê de li İsraîl hatin esîrkirin destê Hemasê de vexta destê berxwedana Filîstînê de belkî destê hinek rêxistinê örgütêdînê cemaatê ne jî dibin hinek wana Amerîkî ne yani xelkê Amerîka ne hem welatiyê Amerîkî ne hem welatiyê İsraîlî ne du welatî ne ji bo govana xelasbek Amerîka wê gelek tişt bikirana lê ji bona got bindestî İsraîlê bindestî Yahudiyayê bindestî sermaya Yahudiyayê nikare behsa wan bike wana xelas nake di dema hilbijartinê de jî ji Hemas kar bi destê Hemasê beyanat warê dan ji mer gotinê berî seçima hilbijartina Amerîka van du heb welat hem welatiyê Amerîkî got destê esîrin vana berdin em ê tişt najwar bikin em ê bikin got İsraîl gelek esîrê hem welatiyê we jî kê berdin evana bernedan yanî dixwestin got ji bona got her du welatiyê xwe du heb welatiyê xwe ji destê wan derxin bêva em dişorin em dixebitin ji bona got em vê herbê bisekin ya ta ji bona got em hem welatiyê xwe ji destê hilbijartin şîçikê derxin Filîstîniya derxin wê bikirana ama ji destê wan nayê lewra di destê dibin emrê İsraîl de ne agirbestiya îro wek got bêguman bêşüphe ji bona got derbê gelekî mezin xwarin ji destê Hizbullahê Lübnanê ji ber vê yekê xwestin got agirbestek muweqet hetanê got
دیسا هنک چک و سلاح بدن سر هف حتی نگو هنک عسکری خو لشکری خوی گو ترسیان نخوش کتن بریندارون هب کی بسر هف دود بینن فرصتک دینش بوناک درفتک دین در که پیشوان و هجوم بکنش با وناهانه مجبوریا زوری اگر بسیگ سختکاری دانینه لی اگر بسیوان اف 30 سال 40 سال ام ناز دکن ام دبینن وقتا گو بغزه رجع حرب دکر بلبنان جربت نهاج حرب دکر 2006 دجی وسایل دجی که هر دائم لبندا فرصته که بگو فرصته که چه دبی و اگر بسیاری ناس ناکه جو علیو خواه همان خراده که حنجته که مهنا که جی که دبی جوی علی فیشه که تا جوی علی بتجو که فریاتی عالیه من جبر وی که موید راهانه بمب باران کری. بله یعنی آگربستی جنه به شکلی که صمیمی شو. نوک دولتایی و دولتی دنیای کو دبیجن ام قانون عاداتینن جبونا سیستم و نظام دنیای اواناج که لهمبر یهودی جبونا گو تننه جبونا گو بدنگن جبونا گو فرصت دنوانا بخابن اف قانونی گول دنیای که هنجی سیستم دنیای که لهمبر یهودی لهمبر سیونیستا بیچاره ای نچاره جبرش نکن یعنی نکن لورا دنیا نکرد تم ایرا کل سروان بکن قراری گرتنی هاتیه داین یعنی حقیقی قرارا گرتنی هایتان و قرارهانه گرک ببویا حنجت جتبه رئیس دولت رم گوتا ادی آگر بس وای محکمه حقوق قرار دایی که تو ظلمه دکی تو کمکشیه دکی بله حقوق وی شکلی قرار دایی تو چاوه وی نکاره بسکنینه بله وی شکلی قراره دهنبر یکی دینه دبی آتادان و همان دنیا گش لی ببانا کم بله بکیمانی سر ونا گرک دولتی مسلمان خصوصا وقت ترکی وقت مثلا مصر وقت سعودي عربستان گرک وانا شخور همن بکرانا حجت بکرانا بهانه گوتا ایدی بس یاو وای محکمه جی که گوت محکمه بین الملل گوتی اوه هانه کومکوژی تو کومکوژی دکه کومکوژی خوری قدخیه دی انسانیت نابه دی یا بسکنین یا نجی که امیتا بسکنین بله بگاوه که بی شکلی سه هبا سه دولتی مسلمان به هر باوتان ای جیران بگوتا عمل ولاتی خواه لحرما خواه وینا ناخوازن و گلک تشت بسکنیانا و امریکا جی مجبورن چکی خو بسکنان دانا یعنی شیاندانا چکا بسکنان دانا و آگربسی و بدومیا چه وای بله آگربسی کی جبونا فرصتک جی اسرائیل ردر که و خو کوم قوتا خودی سابین سر هفدو و هجوم که جخوا ایرو چارو آگربسی چه بوی دوان سه چارو جاناد بکیمانی 17 جارا هجوم کری آگربسی هلال کری خراب کری کیک سیف الدین براستی وقتی ما پر زیاده نماز سروی مسئله وند خوازن یک دو دقیقه سروی خبر بدن یا هم در باسی مسئله خویدن ببین براستی حالا یعنی بین هاشی که ما بود سیونیست لهمبر خو قوته که هزه که ناخوازن ببینن لورا ایرو دولتا لبنان عسکری و ناکه بهن شرط و شروط سلاحی و ایران تننا یعنی گربا عسکری و ناکه وکا بکچیتی که دکن دما گو سیونیست ایریشی سر لبنان کر اگر گو ببیرا ببیرا ما حزب الله گو چه گوت لبنان گوت عسکری خوب دا پاش وی دست بکر حتی یعنی هنا که حالا گوت لبنان به کسما به خودی ما و سیونیست و هرن پایتختای بخوشی که اشغال بکر لبلی نولو درکت لورا حزب الله اب چند سال حاضریه خو کرد و حاضری دکر سیونیستا براستی باطلین یعنی سیونیست نماش حقاتن دار لورا گو اف ایریش و حجومه حزب الله بی شکلی دوام بکرانا بردوام بانا دنابا سیونیستا دا ملتی وانا که رابو بسرپیا ملتی و هاو قبول تو که ایدی هارو دستغنا قدا يعني أبي من الإنسان أنا كي بين بواكتن حتى يعني هاتنا حالة كيقولوا جو 700,000 إنسان جنراسيونيستا بازدا بو خاطر يقولوا يعني أجر بستا هنا كي قوم بيجن سيونيست ساكنين أفزرتي قلت كي أصلا شتانقايد كي شبيسير تانقايد كي نقول جدر خوشي كي أصلا زافركش بومش فقط أم بيجن أم توازن بيجن قوتك لبنان وكا حزب الله بجاك وسيلة الهمبر سيونيستا أو نات خوازن
قوتك وكيا محمود عباس بيسي لحبي شك هبي او جولو تشينا بوش دورة دما جولو تشينا بو بشكل مجبور ما قبول كرو جوجي اويد علي امريكا وبزوري مكر ابنا ضروا يعني امريكا البيت الضرويج قالت ابي ياد دواز بيج قازم بيجم يعني اب حركتا جو ايرو بشكل سيونيست اكر اصلا تملي دا اف دولتي وك ايراني وك يعني چند دولتي مسلمان اقول ممنون بسي چه بويا وانا كي حالت کو ايدي هر کس نما كاريفاسيونست بسكنه ويتك في لبنان سوري وري حتى بسنوري تركي حتى يعني كولاتي من كردستان البيد دايب هنا كاجي دغوت شيطانيه ودغو هبل يعني تشتكي ولو دس بيكر بود اما حزب الله خدای تعالی مسلمان راضي بيل بيشتاويش كا او سكنه وزيدق لشکری هات نکشتن میزان گول بردوام بکه لشکری وی جبهه بازدن یعنی لشکری وی جبهه بازدن ایگو دماوت هات گول که انا لشکری جی اوجی ندچون بزوره دبرن حتی اگر گول بی بالامه انسانی هفته 8 سالی به جبهه ده هات ندیتن نفسیونیست ده بله استراتژی را چه بو اگر بسیانه که نبدلی بو افزرت دونا وذاك وحجومي جنهات كيجي كي يعني خوازي وترصا خوني بري دوام بك يعني باي ازهمها لبلي دفرد زوراوي براستو كيكسي فدين ام درباسي مثلا نافخوي بن يعني دبن سيا لايسيزم وكماليزم ده ام بحث قانونك اساسي دكن ما كقانون يدكن براستي جار جارنا اراده سیاسی جی یا جی ام بیجن پارتی و سروکی پارتی جی یا جین که وکیلان جی جوه هلیج بجی داخوازه کیته ام بیجن سروکمار مسئله خبر داده داخویانی داده و ملت سری خبر داده روشنبیر و ام بیجن کسین زانای به مسئله خبر داده نبله دیل جی که عاصه دبه یعنی ایرو مثلا کمالیزم بو وک پوتکی و تکس نکاره دستی خو بدیش خو چما ام بیجن لسر مثلا کمالیزم شخص انسانان فکری خو گوتیه تینه گرتن مثلا لایسیزمش خو کس نکاره سری خبر بده وزیر پروردهی برز یوسف تکین بحثکی کرد لسر لایسیزمه همه مابوی دالخینن بوی رنگی مثلا ما که قانونه و چوابی خبردان او نقاش و کرد هرم یا مثلا به ما که قانون براستی یاردمجی اق پارتی حیاتی یازجی به هنگاه سازی را جوانی کرد و ویناکی حالو گفت گرک ام ما قانون کولو چیکن گو تمام ملت ما حمیز بکی تمام ملت ما بن شمسیا خدا بن سا خدا باشتی بجبینه یعنی اف مهم بو اف مثلا مهم بو اف یک یاد دوا سر مثلا لایسیزم بری نها به چند روزا سروک رئیس جمهور اردوغان درکرد گوچه گو د جوینا دیانت داشتاغلی گو وقتی اسلام هبه ترکیه هیا وقتی گو اسلام تنبه ترکیه نینا ابجی مهم بو لولاد وردا گو اسلام چیه اسلام چیمنتویا امته چیمنتویا مسلمانه ابجی دا فهمه یادیشی که وقتی گون بیجن برین هب چنده کی لسر مثلا پاکیکی و سر به مثلا گو دولت بحچلی گوچه گو برا او جالانوار مجدی سرونه سری دمیرونه و برا بیج ارگوتا خو به سلاحا خو دینا و برا سیاستا خو بکی ابجوینا را حاضره یعنی اشتغالی که حالو گوش دوه یکی وقت دولت بحچلی گو درکت گو ایو کی دولت بحچلی د ترکی دا جالیه ارقچتیه یعنی سری دا خویاد که جبرولو اب چند مسئله گوتین الزبان جدوه هناك انساني ادارهوان انساني سرسري سازيه سرسري پارتيا گوبا مثلا بيشتغلن
و دفاعه گو او مثلا فلسطین غزه گو دنیا شیار کرد خاصتا امتا اسلامی و او کسی گو ایرو به امت ادارت کن وکا زخته که لوانا خست او هشیار کرد گو صبح دجمنه کی جدر و وره حتی گو نوا خو دنا خدا جوینا خدا نراز بون هفدورا نراز بون نالی کاری هفدور نیارتیم هفدورا بکن دا قرطان نوانا که خوارن نوانا که جنیارا جدجمن را رحتا هلا دجمنه کی تروریست سیونیستی وکا جهوا گو عرض الموعود يعني قو تمامي ولاتي كردستان وهناك شيء كي تركستان وعربستان تغد نبدا قو دمك ولو دا ابشتغاليتين قوتن لازم كي ما كقانون كله شيء ببي قو نا لايسيزم يعني قوش نا ديكتاتوري نا قانون كقو ملت جهبدو پارچه پارچه بکش هفدو وقتینه گرکا ما که قانون که گو هر کسی تمام ملت یعنی ترک، کرد، عرب، چرکس، لاز هر کسی گو سر به عرضه بابو کالار به هفدو براتی حیاتا خو مشاندنا بردوام کرنا و به هفدو براتی هم به جیانا خو دوام بکن هم او نیار و دجمنه گوشدار به ورنجیل هم بروا کارب مقاومت کب کرد. بله. اجبرلو بنارن ایرو لفلسطین اجبر گویی که وکا محمود عباس نل گورا ملتی خویا غازه نکاره یعنی نکاره گزکناج واره بشینه اب تشتکی مازنا. اجبرلو اب تشتی گوری تی گوتن اگر گور ترکی ما که قانون گوچه ببه کی لازمه چه ببه گرکا چه گرکا ارقیت لایسیزم دینسیزیه و کمالیزم یعنی قسم ایزم و میزم تبع دور به بله مالو آوا کسی فدین میزم تیده هبه جوی ملاتی را نبه و ایروژی که دماویه وقتی ویدم گوچه نبه ویدم گوچه نبه صبح تهلیکه که دیواره دوی داری تهلیکه که ماستر و جوینا هم ماستره جبرلو یعنی هر وقتی گو هناك مثلا هدا بار دبي مسألة دا بري جبو ما كقانون چند ماده تاني بود گو گرکا اب ماده يعني دبي قانون هانا كي ده نبي كي گو بملتي اسير نكي جدور نكي نيا پیشیا بملتي نگري يعني هنا راستي ما كقانون بماده كي خلاص نابه يعني جبروا لهم بيجن يعني ما كقانون كايرو ولو لازمه گو ایرو هکر صبح نخوازن الملتی هانا که لبر نیارا لبر دجمنه خاصة سیونیزم گو دعوا و عرداد که گو پیشیا و نه و بیدیا هنگ جیرا ببنا پیلک هنگ جیرا ببنا لینک گرکا جنهادا وکا گو رئیس جمهور جی گوت گرکا پیشی نوا خو آشتیه بله بیت اسیس مالا و آوا که نوردین سر به مسئله هونه چه بیشن مثلا ما که قانونی ام در باسی مثلا کرد جیون یعنی پرسکره که کل پیشمه یعنی ام چخا جعالیه حکومت و یا جعالیه دولت و ام بیشن که ایرو ام دناو اویده دچنتین یعنی خودی دولت ایرو کیه کی دولت ادارت که اخبارتیه یا مهپیه دبی بروکراسی ده چخانه قبول کرنجی ام مسئله هی لپیشمه هی مسئله زمان مسئله قانون اساسی و مسئله هنگه دنجی مرد کار پیوه دریج بکه اوی چاره سریه که چه واجه را بیدیتین لورا که کسی فدین جی باز کرد ایرو گر کو باخچلی گازی اجالان بکه بیجه درکه و ام بیجن ارگوتا خود تصفیه بکه و ام وک براب هف دوره بجین دما کو وی بیانات ایجی بده تی فهمه کو مسئله ای که دوی مجاره ده و سر کمار پری خبردان خود دما بحثا
براتیا ترک و کرداب که امش هفدو ناین قطاندن دماغ و بیاناتی احتیاج به اول سر داخیانی کی بده افجته فهمی کو مسئله کیت و کاری ده کرم. بله براستی مسئله کیم. اف مسئله هانه بنگهوی 200 سال بری هاتی آویتن. روجاگو عثمانلی فشکلاندن yani bir de Siyonist fillah Yahudi cuhu vakti o Osmanlı bir havre feşkilandın o arda Osmanlı taksim kirin devletçik hep küçük Kürtçe kirin 5 parça her yekdan devlete ki bir maksada ki ve nahane kiribun. O maksad iro yani 30 salı Müslüman rejine 40 salı Müslüman ve naz dibejintinin zaman kesek juan yakina ki iro همو کس وینا قبول دکت به اری والله تشکری دم کی ابو پس کره که خس ناو ما جبنا گو برینک دنامت بمینه کنگی خس بین و برینه هانی چیک بکن بخورینن و دیسا خوین بکن و داکو درب به افرینه هانی درب و خوین بو و براحتی بین و ون چما خوین ناو خدرشین امی بین ببن حاکمه و ببن ناو بینجیه و می یا تامی ببن می به تو حقیقت که تو حقیقت که می تکناو میلواخینن جوخر چیکیم yani bingeheve mesela hani 200 sal beri hatı bugürtün 105 salıcı ki devleta Türkçi u devlete her çar devlete Arap ajı ki her devlete Arap ya ka Farsa ya jika Ermeniya evena hani ne dediğin dugo tünne hevuna Kürda bxwa inkar dikin dugo vana tünne teşekkür etuni da Türklerin Türkiye çiyanı şu Kürt kirini vesaire kirini tişej akıl u mantıqa dur dikirin kesek jini karib denge xoşwan dersana شهید شیخ سعید بهمبری وینا هانی رابو گو اف نراسی و تشکی نباش دکن و امپراتیا اسلام جحولی را دکن و اف قومانا کش به هفدو کفن اشارتی بال وینا کن او جکی شن خاندن اعدام کرن او چل و حفظ حوالیوی و لشکری و عسکری و دلدایی و شوپینری و جکی گش یا کشتن یا سرگن کرن یا جکی به کیمیاسارا امها کرن vesaire Seyyid Rıza vesaire. Ev persgireka go iro derketi hole van cuhu Siyonisti ya cuhuye yani Siyonisti cuhuyu fillahi go ev ve birine hani disa xwarandın u dan derkirin. Derbuyu xuyun derdike ve hole edi nava Türkiye'de nava Irak'ı Suriye cirane vedi icad xwazın go ve xuyuna hani disa bugün go qamuş bugir ve birine hani li qamuş nagri çünkü be adalet و be samimiyet serdidaren. Dibêjin em biranê û lazimî û hewcetiyê biratiyê asla bicih nayinin. Dibêjin em Kurd ferz go ji Tirka hez bike Tirk jî ferz go ji Kurda hez bike yekî wek serekê MHP vê nahanê dibêjî û dîsa jî bê samimiyet dibêjin. Ji bona go bê samimiyetê ev jî cih nagire birîn hîn bêtir derdibe, xwîn hîn bêtir zêde dibe û vay hûn dibînin li Sûrî hîn bêtir xwîn dirije ji vê dirahanê dirije. Hinek wê dirahanê yani berê cihû û Yahudiya ew birîne hanê dixwerandin û xwîna wê dertanîn îro hinek ji vana wê çî dikin dixwerînin û xwîn dikin û hinek dinê hicûmî wê dirahanê dikin. Hîn jî kê mezin dibe ev birînanê. Ev pirsgirêka hanê و به شکره بود دیار و به هتا پیشیاوانا لی ایرو هاتیه جبانا گوینا هانه و برینا هانه درمان بکن مرهم بکن لازم حقیقتا مسلمان ببین یا ایها الذین آمنوا آمنوا دیسا ای مسلمان ببین ایمان خودشم خود بینیا و نسامی میده بینن لازمه بخچلینن درکون ده مجلس ایدجی که و دو وسایل جهادش بیجم که به ایدی بسه جدسته کمالیزم جدسته وی رجماگو امکرنه دجمن و جدسته وی رجماگو 700 سال مبره هفدود ده کسی که سر نگاه نهیله ایدی بس برای جهپه و ذهنیتا جهپه گو و تفریقه ناو وی امت ایرچید که ناو وی ملت ایرچید که اوینا هانی 700 سال وینا دکن yani fitne و fesadiye dikin millet cehevdu dur dikin millet terörize dikin berra hevdu din hine kad be tuhayy edin tutunneyi evnaj bir sebebi fitne gerek yek vak bahçeli yani hine vak derken ve naj ke bejin yani bahçeli set şeklin go nerine ke samimi jve meseleye samimiyet lazım yani kabul kirin hati kabul kirin ama hin nabejin çiğ bale pişti ku hata kabul kirin dve ko yani hin nuh dibinin kabul nekirin xoşek
بله یعنی ام وی توصیت کن یعنی مثلا جو که در دست پی کریه جو در دست پی کریه چاره سری جو که در دست پی که بنیرینه که عدالت نیری صمیمی اسلامی لبله پشتی وی ریه که راست شجویره لازمه یعنی مثلا پکی و مثلا حق کرده و بین تهن بروش کی به دوره ابي انا قبول كده يعني نصميميتها والنشان ده خوشك يعني تاكوتي شي اي ملته تتني تكولا وغرامي منه وك اساد بوسخر وكو او محمود اساد بوسخر بنا ايغو غوتبو ايغو لفي ولاتي بيجي لازم ترك خد ترك قبول بك غير تركا حقيقه سيغو ليدرا بيجي تني جو هناك بما بيجي انجا بكولتي بيجي عينا فكرياتا جهوية إسرائيل جو إيرو ده حقيقة عربي فلسطين دبيجد كي أفينا هاند بيجي جرك فينا إيه دي خوشك بين زمان بس جرك شيء حكومة ورونه فينا بين زمان يا تو كارب دس ورونه بين زمان حكومة هجر حكومتها أق بارتي بجرك أق بارتي فينا بك هجر حكومة حقيقة مهبة و بارتياوي بجا وانا شو خدتش نقولن هنا قدني نقولن يعني من تشيجو هري لهمبري يبون الدجبري يبون هبونا كردا ابو هبونا ابو وسائر ابو ويا قبول كل جبر ابي مجلسي باستسليمي وتماما خو تسليم بك يعني تسليميتي جد غازن نابي برابي ورن ما حقس الوكر ما حقي وبدن وينا نابيجن جبركو فينا نابيجن برين ناي درمان كرن صميميت تيد تنيه جبر بيكي جرك بيجن بخار برانو ورن ام برابون ما حطانها براتينا كر ما يخاند بوركر ما حقي وخوار ما ونتنا حساب كرن ما سر عرض بن عرداوة مشت ونفس صميمي بيج جنهاب ما توبة أم فينا ناكن شرطي توبة يعني صميميت جير لازمه هين فينا نا بيجن دبي نا تمام أم بران ورن تسليم ببن İslam'a götü bir Müslüman giş birey haldun öyleyse en bireye birin bilindin ulci bireye köleni varın teslime bin disateyken bin nigeme hacbona gibi ve samimiyete bandikin birine hakikati nabijin ne samimini ma ka kanuna go şey bikin cayne ve bir şekli bir yani god hizmet ejwan rubg 100 سال edine kavmi Kürt texin bin nige xoya حقي معفي بخون وفخون ودنجي خدر نخين نكار بدنجي خدر خيني خازن ما كقارنك بفي شكل شيء بكن وبراتيك بفي شكل تأسيس بكن يهوتا 100 سال كده بفي شكل تأسيس بكن يعني يهودي وفي الله سيونست çava duhazın Türkiye 100 سال yani İslam'a alema İslam'ı kişi o Türkiye jnavda 100 سال ki şu bakın kola ve abid o sarardu bin ardaman bakın ev سیستما گول ترکی ایرو اگر اون وینا در نکهون افناش که عین خوازه الخلقه گول ترکی دیجین کرد دسریده و ای خلقه دی نجیکی خوازن 100 ساله دی نجیکی وان به شکلی بدنگ بکن دنگه وان بچر مسینن و حق و معفی وان تاخن بدنگه خو 100 ساله دی ور به راحتی بخون جبر وکی نسامیمینه و سری وانوش بلا در نکهون به شکلی ایرو چک و سلاح خو هات شکل نه اما وانا ول سری وان ببن بلا به صمیمیت به عدالت iş nameşi. بله. راستی چند دخیمه هیچ بنابری که سیفدین ام دورا گوت نبدن و خبردانی و نیفجوب مینن. امی هر نابری پشتی نابری امی سر به مسئله چند گوت ندنجی بیشن. تماشاگرن هیچ مسئله اما اوه ام دخوازن ایرو مسئله سوری گرک سر ترکیه ایشاند. Mesela PKK gerek seri Türkiye şan که Nurettin bahs kir ev mesele که 100 ساله 100 ساله هیجی ev dijberiya Kurd و Türk ev ser netevaperesti ser milliyet pervertiye ev her du qawm vek dijmini heftene hasbandın em tişeki usa nabejin em bir usa jinabinin تمام مسلمانا برانه ام واقعا في شكلي حقيقة جرك نوري بله حقيقة نوها نيرنا ماج نفي رنجية لبله حقيقة جالي سوسيولوجي و اي اوه بشيكو بحثو قادا ام بيجن ما كقانوني كي تيكرن دوي ما كقانوني ده خط نتوى پرستيه تركيتي لازمت نبدا كو ملت كردجي خو عايده في دولت حساب كن في دولت خو حساب كن زمانی و نه انکار کردن زمان بیت دوام کردن حتی 10-15 ساله دن و زمانی کردی زمانی کرمانجی زازاکی و ها زمانین دن و بینش بیر کردن و به جهولی راوه
و افجی مدنیت که اف امبیجن که نشوپیه که چاندو کلتورا ملت که اف نتشته که هندکه جی مثلا دما کو بنيريني أولهية بنيريني كل همبر دولتي كي جاري خستن تشكتارة بتشكو سلاح مجادلات كي يجب بتشكو سلاح الهمبر دولتي تروریزم پیکتینه امپیر خبر بدن اف خطک نراسته خطک چوته چپه جبر و ان حساسیت مهنه هن گوتنی میوانین روشنبیری مزاناین مجی سر و مسئله داخوازین مجی اون به نرنك عدالت و حقیقت مسئله بیت چاره سر کرن میوانی مال استودیو نورالدین قوسری و سرسخای پیداجی جنسیبین ماموسته سیف الدین آرمان میوانین منه برز آغرمان ام دورا خبردانی دورا وبو ما قسمه کی بعثا ما كقانوني كر مثلا كرد ما بعث كر لهيلك يجي ذهنيت ميجي و يا كماليزم يا امدزانن دناف ملت كرد وكري خستنكي هاتي آوا كرن و تمام خبات و كارين خواب تمام جهد و ام بيجن مجادله خواب ملت کرد را خسار و ضرر دایه اری دری خود وک امبیجن الهمبر دولت تی حسباندن لبلی دهندر ده پر زیاده تر ملت کرد جه ضرر دیتیه بحثا پکی کیت کن دمه که نیز دیسا سروکی شارداریه که دمی دف درێژی ماڵباتێ کرد و سەرۆکی شارەدەریە دیاربەکر ژی وەک ساڵکی ساڵ و نیڤکی بەرێ دیسە داخوێنیەکەوێ دەرکەت بوو ماڵبات divê saziyeke herî bi paş ve maye engerîcî qurum bi Tirkî wiha tê îfade kirin ji xwe dema ku em li fikriyat û mefkûreya Öcalan jî dinêrin di pirtûk û kitabê xwe di xeberdanê xwe de jî لسر مثلا ام بیجن مالباتي لسر مثلا عائله ولسر مثلا جني فكري خراب فكري دوري باوريا في ملتي ام بيد زانن وك ام بیجن غربي هاتنا ادخال كرنت حرمتي كي جمالباتي را جني را ناي حسباندن بفي رنگي ون چوا دخوینن یعنی ام بیجن اجالان بگره حتی آنها و ذهنیت و میجی اون چوا دخوینن دماغو حرکت پککی دست پیکر لولات کردانا لکردستان عاول شیخ و ملا خصنا هدفاخو طيب هناك جرا يعني آغا وعشير خصنا هذا باخو جبرجو يعني عالم إسلامي شيخ وملا الجملت زيادة بقيمات بو وجدما كدريج دجي كي ملاتي كرد خل دورا شيخ وملا داي هبدو لورا ملاتي كرد شاخه گوش دولتی کتیه حتی نها به شیخ و ملا بعالم سرپیابو فکرکی پیشی یعنی دفع آبد شیخ و ملا کرم هدف حتی جیه گودن جوادر نکتن ایگو شهید جی کرن هنا نخواستم زمان نوتی دا پیشی کشتانا بعالم دست بکر يعني معلومة كشتنا عالمة يعني بلا راكرنا إسلامي بود جي كي دا جو إسلام دهاتا قوتن عالم دو دهات دا بود جبو خاطري إسلام لو دي نوي قوتن عالم شخولي راك طيوين اغراك چكر كاسا كي قو في ملتي السر بيا بهلي عشيري كردابون مزني عشيري كردابون فكاكا اف كرنا هدفاخو گوچی گوتن گو شیخ و ملال عردخن آغا دارا خینن
یا جی آقا دالقین شیخ و ملال عربی خن بوی شکلی گوتن گو فعودالن گو آقای آخینا توپراق آقاسی ترکی گوتن zaten demago PKK derket bu Kurdî xeber neda. Yani xeberdara Kurdî jî ke paşveketî gerîcitî didîtin. Pîrekê Kurda li Kurdistanê pêştemal istemal kirin, qîzê PKK pantorê xwe û qesta Cumhuriyet berîkeva de bu. Ev tev medîtin em ben vê zanim. Yani hê devleta hikûmeta CHP, zihniyeta CHP zimanê Kurdî قداخه دکر PKK و سروک و هوالی PKK قصد جمهوریت خستن بریکا خو یکی گو خواندنا و اینا باش که خست بریکا خود گوز دوریم چی باد یعنی اف ملت کرد دما کولو غریب ده درباس کرد بو خاطری گو بکس بمینیشی که ابناکی خستنا هدف خو بشت بیناکی گو باناکی گو ابناش حولی را کن همشی که به قانون اروپایی به قانون کفری غربی وکا مثلا اف قانون گو بنابه محافظه کرنا پیرکه مجلسات ترکیه در باز کرن و گو خاطره گو پیرک در کویسکا کا پیرک به سرید بینه پیرک به میر بینه پیرک حاشا یعنی از خوک دیو ما و ایگو ما تماشات کن و تمام مسلمان اجبینا که تنزید کم لیبره ایرو اف فحشیات و اف بسری و اف قادن تجارتی او زینا و اف شغل سکاک و الحلال تن حله و قانونی که یعنی زنا نقد خیا بلکه یعنی او قانونی گو اروپا دان ترکی بنابه اروپا برلی گو ایرو هنگ ملت و وکیلیت اخ پارتی داهی گو چما قانون رابونا گرگ دی ساورن بباتش تا وقتی هنگانا گو مالباتا کرداش حوله شهیله که حجوم هات کرن نوی قانون جهیلا دیجی که ارگوته وکا PKK جبو خاطر هم شیخ و ملا شحوله را کرن هم آغا و بک شحوله را کرن عشیر به قیمت کرن باید ما چه تشتکی دولت خودنا بو یه کردان ما چه ما مالبات وقتی گو مالبات جی که بفشکله زاروک کردا خیز و خورت کردا جکرا ج اروپا ج یعنی قسم چته و اشتراجی örgüt بچکدار işte mafya yani قسمه گو zararı dedine insaniyet و گو منبع واناکی سیونیزم جی یهودیه اسرائیل قومه کی تکتیجی قومه کی وصایجا بخوی و کسی گو دارینه که چه ببه ملت کی قوم کی بیشگی چه به گرک مالباجی خراب می هاد وردا PKK تشته به گوتنه بشتغالیه یعنی به مدنیت غواج بر گوتنه یا حجومه پیشی بسیله وقتی گو دما سیله نکار استعمال که گو لهمبر و ایناکی تبکی چه بو چه کرن به سیاست ویشید کرد یعنی ایرو پیرک درد کوید بزنه ناموسا تکسیما پکی پیرکا کی نبی تقیب تنا پیرکی دمکی تنا پیرکی وقتی گوره هنگ درد کامل سکاکا جله یعنی کسک و صور و زر کی بخوبت کن و درد کامل سکاکا تشتکی غریبه یعنی دا تماشاوانه ما یعنی قصوری نمیزنن لا اوروپا چالکی هاتا کرن هنه کاشبانه که یعنی هفخست لسر بی مثلا هنه که لبله اف عیشه هنه که چقا بلکی البر جعبه بچوک دیدن اما ایرو یکی وقا رئیس جمهور اردوغان درد کبید بیجی که گرکا ان از هون 3 زاروکا چکن جبو مالباتا که حتی بنا چمات بیجی دمکی او کمالیزما گو خستن سری ملت او دینسزیا گو خستن سری ملت گو ملت دمك جهافي قبسان ملتهات كس عالمك ملاك پیدا ندو گو جنازه کی وانا بشوي بشتوي دمه ودما اجويد گو دو بنابه دوم کنترل گو زاروك جبر پیرکا بدسته حکومت بقانون ریاوی نافکرن ملت ما نسل ما ضرر دانه آیلا ما مالبات ما ضرر دانه کی ایرو
بناوی ترکی بناوی دولت جبر گو پکک ول قاسی پروپاگاندا کریش گو خاطر گو خوب وی ملتی بده قبول کردن لقارشه ترکی خود دیشتانی دان لیبله بسیلح و گوتن و خبردان خو سروک و پارتی و گو درد کبن دبیجن چه دبیجن تشتی گو مش بلدیه وقتی گو بجارتن چه بچونه بلدیه ان تشتی زیده گو عجایبه ما چه گو وی دره صورت ویازیه حقی مالبات ده حقی چکنا زاروکا ده حقی حمایت زاروکا پیرکا ده گلوا ده و دیواره بود به پیشما او نه مدرس بکی بله ما مستجم کرد یعنی ایرو پیشتی شیخ و ملا و عشیر و آقا و بگاگوش حوله رابون مای مالباتا کردی جی که گفتش حوله راکن ملت کرد قوم کرد نب زمان خودتنه به چند دو مدنیتا خوشی وش حوله رابه مالسف ایرو بالسیاسی و باللشکری و بعبوری بهر نوعی حجومته مالباته هم یا ترکا هم یا کرده بله مالا و آوا گره چاره سری جرا بکره بله دما دنگ بیشین ما بحثا ظلم کمالیزم اتکن پشتی دامزراندنا جمهوریتی و حتی هم بیشین هشتی و نوتی وانا کلام دا دما تی گوتن دبی ملت مجدین و ناموسوان دور خستن کمالیزم به آنی سری ملت لبری کمالیزم کجنا مدرکت هیچی خرابتر کرد. ایجاب وی رنگی به ملت مکر. چما مالبات هدف آوندایه، چما جند هدف آوندایه. وک جنو میر دجبری هبن، لهمبری هبن، وک دجمنی هبن دحسبینن و وان هف سورد کن. یانجی جنی لهمبر میر سورد کن و مالبات دخن هدف آخر. ولی براستی وینا بکرتایی معنای اوه یعنی برا کومک زخم یعنی دارک گو جره خواه جکوکا خواه قوات دستینه برا الهمبری متونه بکی گو مدربک لیخس امکاره بنوی ده بدن ورد ببن یا تاشخار بشوتین تیخن بن تفکا خواه معلومات کوک مثلا سلوگانا جن جیان آزادی یعنی تمامی امبیجن چالاکین خوده ظلام بنجی یعنی ظلام درتین چالاکی جن جیان آزادی درتخن پیش بله یعنی جن پیرکه جیان حیات آزادی چیه یعنی پیرکه حیات برای آزاد بید معنی و عجبات چی بیجن چی قصد کن یا جید جواکی دا ظلام لکی دردمینه میر ظلام لکی دمینه راسته یعنی تمام حیات پیرک آزاد هذا به ظلام ما bu آزاد لگوری وان yani eğer bir zlamti azadi be tamam bir bu azad pişti bu azad ve zlam lukubimine ve zarok lukubimine ve malbat lukubimine ve çava insan nesla insan devam beke ya ta ve hürmeta zlam jpirek çava bimine ve hürmeta pirek zlam lukubimine وقتا گو حرمت زلام پیرک که حرمت نکی و نه دین سر سری خو نکی تاجا سری خو مال خو بدن خو خبات خو هر چیز خو پیشبری و نکی سرایا مالا خو قلبی خو و نکی خاتونا سر مالی و کی حرمت بده پیرکی یعنی و چوله پاترون و پاترون به خوینا و بمجه وجوده و بمجه کاری و بمجه و تیخ بنیگه حتی 20 ساله بیشتر 20 ساله گو قوتا و چو خوشکایا و چو خبات کاریا و چو پیو تیخ بنیگه خواه تا و باوجه حاشای جیه کی نباش یعنی اف حضور اوی حضور اوی که هب کاری بگیره که معاشه که هب امکلی معاشه بلکه حضور اوی قبول بگیره اوجی تنبو اوجی که قبول نکه اوجی که قبول نکه دیساج بو پرایی یعنی و درهانی ده demek ki ev sloganı ne insaniyi ne de khira pireke deyi ve ne de khira zlamcı deyi ve ne de khira milletçi deyi. Cümlatiya vana gişayı. Beriya veya hani gerek meleser veya bisekne. Van tişigo ki kese efedin giş gotun rasın. El hak giş de ciye khadene. Le beri ve nha bid 100 sali de devra Osmani paşi de 100 sali paşi de evana جترکار دهاتن گوتن یعنی مالبات نتشته که
أصل فصل ونا إسلام بريا إسلامي ون دولة ون قوات ليني ون زخم ون نظام شن بود برستي بوان ددان شيرين كرن أو جهفدو بلاد كرن قدر وقيمة الشيخ وعالم وان بوان ددان سكناندن دا عليه وان تقاريخ توري نباش شي دكرن أو كيم نشان ددان بشتي بقو عالم وان لسر لشكري وان أو فرماندارن وان وانا قش تحقير دكرن والنباش ووك سومرجي خوين مش نشاني خلقي دان خاطر دقاريخ توري غستي ودونميدي ود فكريات اگو دور اتحاد تراكي بي بسركت دوانا قش هون demek ki بشتي 100 سال 100 سالي ده عثماني ونسل عثماني خراكن آلية تركا دور عثماني فشكل عندنا بيفي اوانا بجمهورية دان دوماندن شو الشيخ وعالم بيشتي حرب جهاني ديامين يعني بيشتي فشلنا عثماني نعيشتن قيش قرتن وخصنا حبسي وعدام كن وسائره الجور خو النسل كي نوش شكل او نسلانو بدين وبإيمان دجمني خلق وملة ومالباطي اوانا قش ايرو دستي بدستي يكي كو قاشو كرد جكرداي وجبا منفعتا كردا دخابتي قاشو كتابنا دنفيسي او كفنا شوبيغو تركا بتركا دان كرن و بي دولتان خرا كرن كولا و عبيد جبونا سيونيستي في الله وجهور اوانا ايرو دين نشاني كردادن كرداش كي دوي شوبي دي ماشينن معنا ويا چي demek ki hinek ego bernhab 100 sali 200 sali felaket anin seri Osmanlı feşkilan Türklerin abidu kole cuhu yezidiye u jwan şغل adın tuazın vana irob kurmanca bidin çikirin demek ki mamose her duka yek bu jvena hane gerek emşxar ve ibrata hane bistin yani eş bangi malbata kurmanç u ban halqe kurmanç milleti kurmanç kim मैं हता खेंगी बिदन वान पैवान इंसाने को माल नामुस तालां करन वेरान करन वक्त का आलम कुश्तन जबोना को बेखदी मिन दूर बगे व कुश्तन आगे व अशीरे व माकूल कुश्तन व ए बेनामुस सिश्तन जबोना को दिसा माल बाता व खानिये व आवाये व दौलमنديه و ए گول سر حقي و خلقي و دغيدن و خديشين جبونا کو وانا خولي رابن و بكن يكايك فرفر بتني و ایگو تنی ماجی پیوا کرمانجی به میها گوج کری وگر وقت گروه دخو. جبنا گو گره سیونیست و امپریالیست و بخون اوانه هانه به دست کمالیزما کرداگو آپوئیزم به دست و اوانات این سری و. جخور شیار ببند فيها. گرک ام تجربه گو هار سری ترکا و پی محفوظ پریشان بود به دولت بود اواب سری مجنه همش کش خارج عاقل کی بگیرن. بله هر میوانه کی هم ددق وقت ددن جبو و مثلا داویه سه مسلمانین özbek ل ترکیه هاتن گرتن در دست گرن و هاتن امبیجن تسلیمی امارات کرن اوجی بسبب کو ها مکی ل امارات kuştubun sebep cinayeti Türkiye wan iade imarat ekir. Brez Seyfettin Ağırman hun serbe mesele çi dixwazim bêjin. Ev insanê got siyonîstê got malûme siyonîstek hate kuştin. Ev siyonîstê got hatiye kuştin jî hususan insan ji partiya Çabat'ya Şabat partiya go devleta İsrail sas kiriya mensube ve nakiya u göreva ve najiki go derva binabe ticareti hatta cihego devleta ya Birleşik Arap Emirlikleri cihego le hatiya kuştunci ev insan ve dejiki bu market zincirde markete idaret ki fakat asıl görevayna ki goş siyonizm yarat şogli u diziya eseri kevindiki yani tarihi eser kaçarsıya hatta او هنك حواله ویناکه بین هاجی که هوا نویناکه حتما ترکی دماغو زلزله چه بیا و زلزله مازن هنك تاریخی اثر جی ترکی جی دزینا دزیه انسانه کی عن زمانده هاهاما yani
قاشو دین آدم یا جیکی فقط سیونیستکی دبن نتانیاهو ده یعنی ایرو مزنه و پارتی مزنه و سازیه سیونیستا مزنه و نتانیاهویا اف جیکی ایگول بر دستی ویناکی بو جوانا را زحم مهم بو ev Siyonist hat kuştun maalesef Birleşik Arap Emirlikleri yardım şu Türkiye kost. Bu Türkiye ev insanı hepsi insanı Özbek hepsi Müslümanı hanaki girdin o teslimi ve devlete kirin. Avşki mualbeveya yani ya ve şehit yani ki ona gibi Siyonistan. Vakti me nemaye malava ava ev diyeta çiye Türkiye'de de imarate Kaşıkçı kıl Türkiye Suudi hatta Türkiye'ci kuşt u vi şekli desteğo jandın u derketin ji Türkiye te hesabı ki jxo nesten ev diyeta çı bu da imarate. Burası veya dedi bime dedi fehmikirin go Türkiye hina ne azadı ne devlet serbukayı ve gogot mesela Kaşıkçı ki hey u mesela mesela çikoji ki mesela navi çi bir gorviyay amarati mafya ki Türkiye çuyu vedra Türkiye be قاشو قرمز بالتني ليدقره وجوان جشان واوجكي بدبي امتربول رامنا شمالين يعني امارات دولة امارات ودي ساجكي او تسليمي وانا كن شما قوتن ام عربن ناف عادة وعرف عرب هذا يكي قوق بيخو تسليمي عرب بك تيكف بختيوان ونكارن اعادة لكن ام جناك في شكل حنكي وهب تركي كرن ندان دولتك وك باجارك بتوچك تركي جد بيجي ام باقيها عثمانلينا ام دولة قلكي قوات وخرط ومزنن ونكارن وان هرسي قاتلي سيونيستا وشيرن يهتا نجرن تسليمي وان نكن يعني مجبوريتها تركا هبو خيك مجبور بالتسليم افيات ديتا معناه تي فياكو تركي هنا جكي دواري د مسألة سيونيست ويهودي هذا هنا نفس سري بخوي نكاره لغوري خو تشتكي بك نكار لغور وجدان جكي تشتكي بك مجبوري وانا مالاوا كيك نور الدين سرچمراتن بري سيفتين اغرمان مالاوا جو بشتر بناوه يا وجيه خود جواب دي تشتيمه وشانا زندي و بدومه تماشوان نجام هاتن داويه برنامه خو امانتي خدا